kene boh. Jadi pergina bertua-tua kene jaga mah jalan kayak boh. Well. Dia aja pendidik. Beraknya. Ipun nangkel lah. Cu sampun. Kami kan. Sila dulu. Dia ngerai pun boleh. Alih dulu. Pamit pun. Jadi lo mau dulu. Kenal bebal. Kopi kebus. Nyaman nih. Kena bantunya. Kena karma pala dah cie. Ada ngurukan si memunyi martunya. Kebus gitu. Amat. Senawar tulian sih di jelemu. Ini ada di Arab sininya. Nawar sih. Awang-awang sih. Ngejar polon dia. Dong biasa kalau silah tulian ini. Kendo. Ada lungsuran atau apa? Nya ada lungsuran. Tuh, sih. Jangan maling, nanti sabun baik. Tuh, bos senadi nak cicip begitu. Sini, yang gini. Rauh, itu aku. Malu carikan, kebus kopi. Ijo lakonya komang cantik kayak kopinya. Tuh, bos senadi cik itu. Yang sing mulai cai parakan sayang, boleh ngipidan ngakurang ayam ini regelan ini. Cengawak saja saya mesuang raus. Ayo minum lu. Cara Iya ngajak. bertingkah sih, bebeleh luna sampura nah. Biar menurut jajah sih. Kan kayu natu tiga. Ya, udang. Katot lah kesukat. Nih, aja teman-teman ngamah saja nih. Katos, jajane katos apa lemuk? Niki masalah balik kijik. Gelasnya katos. Pak, kesukat. Ayo minum. Yen sapuniki tingkah ipune Ipera. Pada mai pun tuh. Ya, Makin umum. yang mula mata agenan jelaskan matur kapinan gelasnya boya-boya busan peperagatnya. Makin umum. Mawenang kurun di dia matur sekadi rasa puniki boyo sekang mana dia ratu aku. Man? Puniki barakane apal. Oke, ini yang memarakan di puri. Jangan nanyain kopi amat baik waktunya dini kan pun. Ano yang raos kitunya? Ya apal. Saja mal. Kan pun ngai-ngai. Aku ngai-ngai tidak orang lekat di kalau rau ini. Ci fitnah, Ci, fitnah. Aja jangan lekat di kalau di kajang rene kane orang di kalau rau. Weh, demilah satu anci. Mali-mali itu ketu nah, senadi. Yang lungsur iwan. Ya, kan sengaja ada kelingsir ini yang ada kelingsir. Bisa sih, duka nak kelingsir ke dia. Ah, jadi kini. Supinan malu, bos. Nangkil lah, biar misi ngopi, biar gini. Yani, Yadi bersama merausan ketangan. Yadi. Ah, gila kolen mana kecuduk bahwa Yadi. Dia nggak sapu di kau. Pun aku kayu Dan malu saja buat tuh. Ada masih pengalikan dari kelingsir. Ingin. Gelapang kangkil di ajeng itu. Men, ya men? Masih dalam peleng yang ada yang gelap, men?
Akbar. Saja pesan tu bibi, mara bibi pesu, prajani panyake makejang, mongkek, nu ya mongkek ada nak subuh sengaja. Kayak belum mau cakap newa, kan? Kayu nampun melingeh yang dalam puri. Sing bibi, gelah nak macana, gelah mengguyon, yen dot-dotan gelah. Pang bibi makelo nu mau urip dini, pang ada ajat gelah, yen bibi sengaja nyen bakal ngiringan gelah dini di puri. Suk semua orang bagus suk semua pemekasan mangkin dado sekali sana dado pisang kalau cokor dewa ngasengin sedekah tiang mangdane pedak tangkil ring ajang panmun cokor dewa nabi menawi tolen kaki bagus saja pesan to bibi merasa gargita saja kayun gelah di temangan buka jani apa buin bibi setata subakti ngiringan gelah nyen buin yang gumanti bakal ajak gelang menimang iras tua huko dan bibinya dini di puri ne setata kemo main ngiringan gelah dini di puri dumadek pang seterusnya bibi setata prasidang ngiringan gelah dini di puri pang sen medmet yang bibi nganyak di puri arah lagu nenten salam bawa sang malih taringan pang bakti yang mantuk sering palmuh cokor dewa wet talar sangkaning palwur Joko Dewa kalintang swejer yang ragu aku saja pesan bibi gelas swejer tekan uko dan bibine mapan bibi subakti ngiringan gelang pang presiden mos besekan swejer lawan baktine bibi inggih patut berani bisa ragu aku saja pesan bibi nejani gelah dot mencacingat dini di taman mapan uling metelo gelah senten melalui cita mapan bibi ditu di pewaragan setata lemah peteng ngaturan ayat sing ada galak bakal ngiringan uko dan gelah yang ngasa punika di kayun Palungo Cokodewo yang saya ke baca ngiringan Palungo Cokodewo iring-iring sangat suami dan bibi iringan dulu saja pesan yang diamonene luweh tetamanan gelah lis ayu bersih gini taman gelah ceng sangkane bibi nesesayi selet saja mereresek gini di taman ngawenan taman gelah habis buka kene bibi sapu napi dados kadi-kadiat Palungo Cokodewo madyosan remangkin dana duene beto napi menawi do uni-tuni gelah irengan bibi dini di taman gelah nak subuh mesemayang irengan ide beli agung tadi kayang jani ide beli agung sing ada di taman Yang nih kena ngaturang ring linge Palungo Cokodewo ring wetan penyeroa ring jabo wawi. Siap lengeng. Paman sing tadi gitu ngajak anak nak jenik paman sing tadi. Empang kok pendidiamu niki du. Halus-halusin nak yen subuh nak jenik nangis ngeleng sing tadi tepuk-tepuk gitu halus-halusan nak paman. Mawenan sitiang purun matur rasa punika ring linge Palungo Cokodewo kadi mangkin. Bener.
Wenten penyeroan yang margi. Beli perak, beli parakan di puri. Benar loh, ne aturan ne putra ni Dodo Agung ne. Puniko aturipun niki saksenipun itu. Iya nah. Benar. Dia ada mana tuh dia? Dia namun iki listu ayu. Rapen itu. Benar. Dia tuh aku mau Udwe kayun. nih. Poyo-poyo. Yang cara jadi selingkuh di rumah. Kados maduena alit. Kaki berdua alit. Nen ya malu paman. Bibi. Ne ada anak ceniknya apa paman? Inge. Ne nuwe anak cenik nenek nyen paman. Wantah penyeruan dan kuningin di wastanipun. Ada wang jero ning aturan naik ke puri. Jani rodong orang ide dua gong putra madue. Ide dua gong putra madue atuk jekek pesta. Muane buntar. Gok ne ben aduk ala rambut. Kok ala rambut? Benar. Tahu. Cilitnya lah tahu. Persis saro jet cilitnya. Ada yang nempel ada munyin dia. Benar. Nap di puri ini nap. Binyap tuna sama. Bibi, Bijang, sing medaya saja gelang. Yen saja buka atur yone itera. Ada wang jeruk mai ke puri. Ngatoran anak alit. Dong yuk pekarden ida iblagung raben gelang. Dong, kan kemana yuk di dalam saja pesan Bibi. Yen saja ida iblagung nengelah kardine pun. Apa mirip kan yang telah dini di puri Bibi? Makin dumon. Niki dia bakat dijang niki. Dijang kan berdua naluh karut nek. Jiro dan dijang nyonyoin. Paman. Dijang. Yen ada wang jero ngatoran mai. Ulian sekanak nang ngatoran mai paman. Aku naik bus ke Batu Bulan. Nak lek dijang pada doleng Jawa. Lu jawab. Borak patu bok ne patu ala rambut nih do. Jet ne patu ala silet itu. Yo bang rane menek bus di Batu Bulan. Paman jani ida dijah ida wakong putra dijah. Nah tuh. Penapi niki. Niki bakal dijarap pun. Bring aja. Dia kok putra ijan iki. Bisa menaik bus di Batu Bulan sih. Barang ini menaik bus. Ayo. Cek. Dongan Rasa kene. singkep. Apal ini aja jangan. Udah dadi beli agung. Mau dua pikayun buku keto tekan ukodan gelang. Kanti semua ada nakane jelas sawang ada pati ukodan sakit kerau. Cek sampun kayun tampak menipus. Tanggung jawab kalau cang berat di Cingaleng. Weh, mungkin nang dia ada di lah tuh. Yang dewa matiosan sesukan dewa. Nah, keken lagi jual apa? Sapunati, matiosan, dan merasa beli cara negakan ke debong jadi belus. Dijaga pemartin begini. Ampunang uyut, anaknya alit iki ngeling, bang, mbak. Nih, iya lu sana nyono nih. Nanang rawas dewa kengken sujatan niki. Nek cek kayak ngimbong ke bareng-bareng. Beli agam. Tan rumasa beli rengku kayon beline. Kijamatan pemargian beline. Pantasan beli titiang ulang tuni semangan kepeteng antosan beli tan wentan dong meriki beli ngajak anak lo kanti ngelah pekargi nak cenik niki beli ya. Ini bakso silmania tuh. Yang gini sintai semua pelaksana boya-boya. Keken disoleh saja nih. Keken era. Era mainnya bangsakan.
Dijang tuh. Kene. Ini di zaman nih. Itu saya ngaku nih. Wentan wau na istri. Hah? Ijeno dijang iki bayi nitip dia Pak Pera adorang ke puri. Kenyen di puri nak liu ada, ibun belah ada. Nggak sekeluarga lah. Keten, alis endo punika. Menek bes ring batu bulan. Lode batu bulan itu nek bes ring batu bulan. Jadi Seken nih ngelah nih nyen. balungo sokor yo. Aturang na alit tinggi kan itu. Yo dua putra. Sekan kenten. Papa nido mau duwe pekarione, bikin istri niki jekene, jegegan kena hari ini balungo sokor yo. Bokne patu sekali rambut. Jitnya ala silitnya patu. Menek harus bes ring batu bulan. Nikahipun kuhubung. Dicoba waktu bulan kan dicoba. Niki batu Ya bulan. konten belaksanan di boya-boya nah. Cek ngawak cing raus. Geraka sing ngawang. Cing apa nih? Awak ngomong gelah. Cing lah ikut ayo nih. Ngomong nih, Kita Bang. jawab. Nap jalan meme. Nah sekan sih matur kan kayak gini mungkin nih. Enten bang. Yen mati bareng mati nah. Yen mati bareng mati. Paman Perak demi si kasaki si keto benar-benaran paman matur. Nyen maka sujatin nih totonan. Mametang lugro matur sisip di Ratu Dwagung istri nala Ratu Dwagung putra. Nanti kan. Wenten biutone puniki boyo wenten penyeruan banyak. Gumatine dijang sane makario puniki. Tidak jane. Dijang menjugjoge nida yari. Nabi cenidra yari renglinge palungo Joko Dewo. Yen cenidra berarti ide cinta kadere. Puniki boyo ya bayi, puniki boneka niki tuh. Ayo tele. Nenek. Ampura. Jelem melengah saja. Dikit ya, Mak. Nah, kan udok. Sira lengah. Yang beda pedih ya den gelas sih demen mah. Begitulah. Itulah. Hai kau kasih. Pandanglah wajahku ini ya. Frustasi ya. Tukang baju. Meniapal cara ngimongkek. Dijang sira ajak. Coba iya aja Kang Wang. Nge. Dini ngalese beli, dini ngalese. Mulai. Ini boleh. Kemana? Sampun tapi kayun Antoni Dewa kewiyaktiane Perak wanda nyuguhin ke kayun Dewa tuh kapan beli presiden melaksana ratu nih Perak nggih Agung. nggih Dados keman yung di mana titiang. Ampura yang sekian titiang beli. Dong sampun. Kang saran tindak keuangan peminat yung titiang makta palilaksana. Dereng wenten bukti lan saksi. Sane matoten perimari palaksana sane nenten patut titiang sampun ngamres memedeh ring-ringih beline. Ampura yang sekian titiang di Agung. sapunan di Dewa Sumedang saya kali makin sampun tapi kayun di Dewa beli mulai sangat interesnya sampai dari Dewa kemudian nanti beli melaksana nunggu pari terwenten dan kayu beli kasar begitu Wantan nika sane gumanti ajarehan titiang beli Agung. Mangdane beli yukti
tresno ring sikian titiang asapunapi baos beline mangdane yukti kadi sapunika kayun beline ring sikian titiang biar Sampunang dewa semenang saya. Kapuri makian ngiring ya lo. Daging ngawogan matur sisip di tiang Ratu Agung. Rumasa di tiang reng dewek, rasa iwak pemargin di tiang ngiring cokor dewa. Doane wenten utusan nadak sare kadi mangkin mangga sida di tiang pedang tangkil janten wenten pigobot jaga bawasan cokor dewa ring di tiang rarisan. Paman, inggih di tiang Ratu yen buat kemelahan bumi, kemelahan jagat, rasa sing sanang, gelah kelawan paman ke ngerawasan buin. Kenteh mahawana, sida ladasi banyak nemu nemadan kemah ripah loh dinawi. Sing mulo tuah sangka neng subaktin paman, keto masih subaktin yang banyak. Inggih Ratu Agung. Yen ini punika dan sanang coko dewa mausan. Napi mawi nang sampun nika. Niki boyo sios sangkaning pekardi yasa kerten coko dewa ngamung jagat iriki. Ring jagat kauripan mawastu seh panyak-panyak duene bakti ring coko dewa Ratu Agung. Nah pemekasnya nggih mangke niki unteng mausan coko dewa. Unteng kayon gelah. Naung paman pun sido tangkil diajang gelah benang jani sing yen andele. Uluk ula meneuling jagat do pura. Kaden paman Subonawa. Gelah subo lingsir benangan jani ne. Yen kanthi lantas gelah kemu do pura. Rasa sido tan sido bentelah memargo kemu do pura. Ratu Agung. Ini ulang mana punika boyo di tiang sampun matur ring idoi anak mangno presido itu pedek tangkil iki ring ajeng jandan jantos cebos sina ide jaga rau mon paman supaman matur kapan ide jening durung di tiang matur indik daging olah mana jandan ide jaga rau nakil niki sampun ide pedek tangkil bisa mandang aji merdaukan mangga presiden titiang tangkil diajeng Peter Napi gumanti mangga keni anu kejang memana sapunika aji nih gumanten nene api ang aji nepokan las dewa ngajak dadu rerat segilek selunglung sebayan dako rasa wareg dan penedo kayen aji menangan janine ne subone abdi aji suksemo di tiang aji mungkin pas wecan aji ring si tiang titiang wendane kadi puni kiri-kiri puri mungkin presiden aji digiring puri starter kena digiring puri aji pemegas aji naung dewa ngajak dadu pengsido sangkil ring ajeng aji benang janine sing yen adelen ne unek ula mene uling ibun dewane ditu di jagat pura dong puniki wenten ulaman
Wes saking puri dapura sapunika Haji. Benar. Wonten napi minangka dinikah Haji. Jagat di dapura kalau wonten karya agung yani di dapura. Pengsida nyen aji kemudak bareng ngerajakan karyaan dewa nih. Dewa kadang subonawa. Aji ngangsan lingsir pendangan jantin ini. Tuh yang kanti atas laji kamu. Tuh nyen banyak ngitung dini jagat korepan. Pikayon aji asapun api mangke. Yang dadi penaji ngide. Dewa ngajak dadwo. Budal kamu ke jagat dapura. Aji, resampun wenten runtuh pawacanan Aji kadi punika rasa gargites manah titiang. Napi ngawenan asa punika suwe sampun titiang merabian meringgi ke puri kaurepan. Dados wawu mangkin wenten ulemen saking puri dapura dan sanang becek sana mangkin titiang mangdane pole budal mereka ke dapura Aji. Kemudian dewa matur ketok kapan Aji. Tuh dewa nak budal ke puren dewa nih kemudian. Nika sampun Aji, sane mangkin mumpung wenten ulaman kadi punika ngiring nak Aji beli mangdane sareng mereka Aji. Nah, yang tadi benar ini. Do dino ne jani dewa mau jalan. Mapan dua asone sing nah yang tadi pengiti haji ne ben mani ben puan tuna senaji kan bagawan ne malu. Dumadak ido ngikir pemargi. Nah makin di tiang ngowah kenatur kadi bawa sido yaji sampun di tiang ngewilang sareng bagawanto duwene sampun nedo dan bagawanto di tiang mau seinek pematin soko dewa jaga lungo raga rai mereka ke jagat dapura kewanten natu agung padewasane rakino ne mangkin dan becek ngelintang Sene sing luwung nih. inggih ilo pemargin cokor dewa yang kanton ngeliwat doh kanti puniki yang dados tunasi tiang iring anak dumun pemargi duene benyang ada kalih rahino titiang paudana para mantri duene jaga ngiring pemargin cokor dewa rauh mereka ke jagat dapura ratu babu nih Bopirang dewa kengken atur pengabeh dewa nih. Nah yang tadi benaji ini dosan dewa memargo jani. Sugro titiang Ratu Haji Agung, ketu masih paman. Suk semayang gelah, paman sumpah matur. Padewasan ngane sing patut, dewasa sane sing melah. Kemauan Haji, yening dados tunasi tiang, tan sanang nikah bos banget kayone Haji. Sederenge titiang jadi modulak wali mereka ke puri dapura ngiring nunasi cek rasiti bagi regida sangyang ini dumadang si dalam karya pemargian titiang dan sanang nikah sane kayonan Haji paman bes banget paman Sing sumakan idewa mirengang kengken pengenikan kelingsir kengken atur di paman dewasa ini sing luwung jani tangga sangkalanya nap tepo beli tepo idewa di margas sing benar itu paman Inggih ratu saja kain belah Kang Yang benjang Kang Yang yening titiang sampun memanahan mangkin mangdane titiang budan mereka dapura mangdane mangkin tan sanang nikah kayonan beli bes banget Ning nang melang ateng-ateng mah kayun. Yen kanti dewa dina jani mejalan, pet kengken dewa di jalan. Amat nista najine dadi nalinsir ini. Aji ditemangan kadipun mangkin titiang nunas pengampura peng banget reng lingi Haji itu masih paman ya diasona sapun api kayon Haji ne jagi titiang ternicen memargi budan mereka ke dapura cutat sane mangkin tenulungan titiang jadi lungsur membangit ya diasona Haji udah beli akong tenyarangan paniang titiang kerakan membangit Haji Makin ada bagong puniki sananduk mangna denten jaga lunga mereka ke jagat dapura mawastu enten biota rikiring puri pemargin ide iadat laris raurika punapi penadose puniki sananduk mangkin Ejen.
Allah Bang Presiden. Makin puniki anduk. Memargi Joko Dewa makin. Mana becek pemargin Joko Dewa. Titiang makin nunasan maneh ring ide Bhagawanto duwene. Mina poenten ngepakayu dewasa, ngepakayu jagat kadi makin bangda sida paripurna pemargin Joko Dewa. Punika jaga margi ning titiang. Ning cara atur pengabeh dewa nih mau jalan dewa. Depan aja kelawan pengabeh dewa nih kalau matur kan Bhagawanto nih. Jager mapinuna sering Bhagawanto dan ijona kiring sir. Pan dia. Yang montor ras aja nih po sekugu nih kapan aja dewa nih. Ampura yang sekian titiang haji. Inek sekian titiang kadon purun lang ring ligi haji ne pamekasnya sane mangkin tan urungan titiang jaging lungsur mepamit dan sanang haji sumendia haji. Paman. Inggih. Depang subagalah pakan nyujur ke mukul puri dapura paman. Ini olas paman yang dipuri ape ligi haji ngira dan yang paman surut-surut ngaturan bakti nunasico Pak Presiden labio karya pemargin gelah. Inggih ya ninik punika dan panjang Joko Dewa maosa. Cai perak. Abal, mongke, sudah bapak jani musuk serah ke nuko dan nyai, ke nuko dan cai. Pemargin ida dua agung putra maka kalih cai ninglah kuasa ni jani. Bepesan bapak ke nuko dan nyai cai. Pet prada ada sipda apa je? Dia je kadi tibih nuko dan cine. Kadi rasa marah rasang ci, enggal ci sali tugil melipatan mulih. Tangkil ke duko dan bapak, pangidang bapak mekedap di puri. Nana itu Ini nang sampun itu. Memargo dewa. Depan aja nyantos dewa di puri. Inge, suk semua titiang. Inge. Cek haji ring puri haji. Inge tidak ngiring ide yaji memargi Joko Dewa. Paman. Marek kapikayun ben beli. Ini pun api ya. Pengabeh dina kiring seri haji kelawan haji jaga ngarawin Bhagawanto terwene dipuri nunas panapos padewasan pabayo dewasa pastika paripurna pamargin beli kelawan dewa. Dumagi sida labda karya ngiring becek-becek. Ngiring dago. Kepala aja umur. Bisa mapamit Nasi saja. cara kita saja dewasa. Ulah cara pemargin dewa. Paman bibi. Main.